Sabingelela umhlaba, sabingelela isizwe. Okuhle nokumhlophe. Ngasho ngathi angeke kuhlale kunje. Singenile onyakeni omusha, sibonga amandla kaNkulunkulu, sibonga amandla ezimpande zomuthi ebabazi shuqula, sibonga amandla okhokho nomkhulu. Angeke sakhohlwa isintu sethu. Siyabonga nina komkhulu bethu. Ngakho shisho sigogo logobile. Siyabingelela ke lobingelelayo ke umkabza nkukhu zinamatshwele. Inkukhu ezinamatshwele iqatshuzwa yimi. Ngumzimba unendleko. Lalela. Njengoba kumzimba unendleka nawe umzimba unendleko. Yebo umzimba uhlalele wona ukukhandle kusuku nosuku. Sibingelele bonke nkosami sithi nxese kwabangakwazanga kuwela umfula omkhulu iJordani elunyaka odlule noma unyaka ofile sithi nxese kuyo yonke imindeni izinto eziningi azenzeki ngendlela esithanda ngazo izinto eziningi azihambi ngokwamaplan ethu ngakho ke sithi nxese azini ukuthi kodwa uNkulunkulu menza into suke necebo futhi yo kusho mina njalo isigadla senyama nkosi yami mthakatho waziwayo no isikhathi sokudlala sikho sifuna impilo sifuna ukuya phambili sifuna konke esikufisayo xhumana nami ngila kwamhlaba yalingana kwakhubalo nimbiwe egcekeni kwampande ezomuthi ezimbiwa egcekeni noma ngabona yiphi inkinga uyamenywa ukuba usondelela kimi uzolungisa inkinga yakho ayikho inkinga ongayilungisa uhamba nequlu labantu ayikho inkinga ongayilungisa futhi uhamba nabantu uma uyenyangeni uyanyenya uhamba wedwana asiqale ngahleke lo nyaka siqale ngempumelelo nangesigqi nangokuzethemba nangokwazi ukuthi sifunani uma uyenyangeni uya ngokuzethemba awuhambi nomphakathi awulokhu uxoxa ukuthi ubuye enyangeni awulokhu uxoxa ukuthi kunjani ibunyanga kuyimfihlo bakithi ya ngenzeka kuhlulekile onyakeni odlule ngeke uzohluleke kulo okwakho ukuthi ulalele amazwi ukuthi abantu bathini uyazi ngeke uboniswe umuntu akini kodwa uyoboniswa yithi mina njengoba ngisigadla senyama ngithanda wonke umuntu awubalaphi bendabuko bayede ngiyabingelela kokhulo emadlozini ngiyabingelela ezigodlweni ezinkulu ngiyabingelela kosomandla amandla ngithi mina bokhokha sihlale njalo sihlale ethembeni sizena abantu right ke ukalile kunyaka kanti unyaka uhlezi ukhona njalo akuyona into entsha leyo ukuxakeka bakithi kodwa siyacela bakithi ukuthi nize nazi ukuthi mina mangifona uma ufona ngiyacela ungangibingeleli khuluma ukuthi ufunani mawufona nje mina ngihlala odabeni hallo hlala odabeni nakusiza ngani hayi dokotela ngicela ukuza kuwe kusasa kulungile wase ayikho into engilapha efonini bazalwane ayikho into engikwazi ukuyelapha mina on air ayikho into engikwazi ukuyixazulula over the phone wena mawufona mina ngizobamba ifone kri hello bese nginika ilanga lokuthi ufike number yami ethi 072 737 8514 uyafona noma ngabe uthola abanye abantu abafana babamba ifoni vela kuselula ukuthi ifoni ihlezi kimi ngoba mina ngibhizi ifoni izokusiza wena mawufona ukukhuluma ukuthi ufuna ukuza nini ungelashwa efonini ayikho inkinga ezokwehlula uma uphethe isikadla senyama lesafele emazweni ndazwana zakhulumisa ayikho inkinga ezokwehlula lalela ngiyanicela bakithi ezinye izinto ezigejisa thina ungabi nalo ulwazi lomuthi umuthi ujulile umuthi unamandla mina nje ngikhathela abantu abatetemayo la kimi angifuni uteteme kodwa ngifuna wazi ukuthi ufunani mangufaka umuthi ugijima esibhedlela uyapha esibhedlela ngufaka umuthi hey ugijima esibhedlela uyapha asilungiseni lento angidinge kuphazanyiswa mina odokotela uma uthintwe yimi mina ngisuke ngazi ukuthi angeke uzufe inkinga umuthi wami strong 072 737 8514 bengithi unyaka omuhle asiphileni seni phambili ngiyatholakala kwamhlaba yalingana ngitholakala khona kuyiyo le number 072 737 8514 wonke umuntu akeze kimi ushayikile ushayikanga
usuhambo inyanga vele nihlezi nicula yiculo lokuhamba inyanga kulungile ke phela waza kimi sihlale phansi sibone ukuthi senze njani ayikho inkinga xazululeke utshelwa yimi lo nyaka ungowakho kodwa ngeke uwini ungadlalanga dlala ukuze uwini so hamba inyanga uthola amandla uphumelele phambili ngiyazi nje baqala unyaka abantu bafuna imisebenzi ngiyafakana emsebenzini mina fay phakathi emsebenzini futhi ngifaka la ufuna ungena khona ngesikhathi ofuna ungena kuso Dokotela nginamandla awunamandla fona usikhalele phela angithi abantu sebabona babuye bazobonga babonga ngoba basuke bebona imisebenzi na uma so right uzobuza ubonga lokho nakho khala ngakho uze ngikusize umuntu wabantu ngiyaphila siyabonga 072 737 8514 ngiyanthanda impilo